Hei whakatepe ake i te hekenga o te taumata ohiti ki te toru mo te toenga o te motu, neke atu i te 5 mano ngā waka i whakarere i ora tau kāinga i tāmaki makaurau. Ko etahi i haere whakateraki ki te tai tokerau, ko etahi i haere whakaterawhiti ki pare hauraki. Heoi anōi matapaetia tērā e ngā uri o Manaia. Ka whakatū ai tētahi aukati e rua te kaumawha haora te roa, aha kua te āwha kia kore ai tō rātou rohe e uru tomokia e te rāwaho. Oh, look, there's someone. Kei te pai. Kora wai. Kia ora. Ko te ingoa, ko tāwharaitia te iwi. Aha ko te māma o te ingoa, he kaupapa nui tāna. Ko te kaupapa o te rōpū, he tiaki, he manaaki tonu i te iwi, kia noho haumaru. Ai te katoa i tēnei wā, ai noho nei tātai ki te noho mohoao, te rāhui, putono i te motu. Nā reira he me nui kia tonu te rōpū nei, kia mātou nei whakarite, ara te aukati i te rori nei, kia kore ai tēnei mate e kuhu mai ai ki tēnei ripatau ārai. I'm here tonight to tautoko our whānau, our village, our iwi. Oh, I just saw that the Met Service had issued a heavy rain warning. Oh, it's terrible. My first night, not a great night. I just take pictures of the license plate as they go past. So we're trying to stop and just see what sort of waka they've got. And then we just take a picture of the license plate so know who's coming and going. Ai, ki te haere mai tētahi waka maramata ki tea he kaupapa anō te haere mai. Tēnā ka tukuna ngā mōhiohio tangata katoa, tuatahi ki ngā mātou nei kaimahi, ko whakarite i tahi kaimahi. Tūrua ka tere tuku atu ki ngā prihimana. Kia whaiwhai atu rātou i nei waka e haere ana i te rori. Maramata ki te atu e ua ana, heke mai ana te ua, tukuhu mai ana te hau. Nā reira me ātatia ki tātou i a tātou anō i tēnei wā kapai. I mōhio pai mātou me nei kuna i mātou, e noho haumaru anu tō mātou nei kāinga, tō mātou nei rohe. Ahua waru haura mātou i konei, e toru o mātou nei rōpū. Kari te tino raru mātou, he tino pai, no te me ho hoa he whanaunga. I te wā kua mutu au, ka hau mai e te atu whanaunga, tēnā pia toko rima, toko ono rātou. Tīmata rātou ki te paupautanga o te pō, tai atu ki te warukaraki te ata. I'm on from 4 till midnight, and at midnight we got some of the whānau joining us, and 6 of them are coming along. Well, it's been really awesome because whānau have dropped us off hangi, lollies, drinks, hot drinks on the roll. If I wasn't here tonight, I'd be at home watching TV in the warm. Ai, kei konei mātou, i te ao, i te pō. Ngā haora katoa o te rangi, o te pō hoki, kei konei. Koenei tā mātou ki te iwi e hihana, kei konei mātou. Kau e ohorere, ko tukuna te koro ki te katoa, kei konei mātou. Kei konei hoki mātou ki te tiaki i o mātou nei whanaunga, o mātou nei hoa, putano. And the flashing hazard lights are mean. Definitely signals to us by that truck too, front of the truck, yellow one, so that we know there's 4 along there actually. Boom. I tukuna e mātou, e te rōpū tāwharautia te iwi, tētahi reta, ki ngā prihimana o te rohe, ki te kaunehera o te rohe nei, ki ngā iwi hoki o te kāinga nei, kia tautoko mai i te kaupapa. Engari anō nā prihimana, ko tohu mai kia mātou, ka re tautokona te kaupapa, e te kaunihera, e hara i te mea ohorere, e tērā whakahoki, engari ko tā mātou kia rātou, kia kahatunu koutou i te mea kei te āwhina hoki mātou, i a rātou nei mahi, mo te tiaki i te iwi. I'm doing this because I'm afraid for my whānau that if COVID gets in here, we are a Māori village,
So potentially, we could be very prone to getting the COVID-19. It could be rampant through our village, and I just don't want that for us. I te ronga atu a ko hoki anō ki te noho moho au, I tere te whakatū mai I tēnei kaupapa. Ka tiha e te iwi kua pai te waka ki uta I tēnei pō, engari mo te whānui tangāke o ngā kaupapa aukaha, tēnā toro atu ki te taupānga whare kōrero ki ngā pai pāho pori rānei aukaha. Hei kupu whakamutunga, ngā whakamānawa kia koutou ki ngā pāpā huri I te motu, kia pāreka reka te pō, kia mai I te pō, mai e tūku.